Kipai dringet Catholic jong ka umber parish da kajing shithem bat kajing reublei kila shim benta ha ka procession Eucharist jong usnam 8,000 arpusan kabala long ha ka khatsan tarik rempang 8,000 arpun reu ha umber parish ha ka por men step la sedang da ka mas pekhuj ha ka bau Reverend Padar Kaldinus Majau padar rangba ka umber parish ula pen menta ya ka kenya ka kriam ha ka mas pekhuj ha ka jing senran lang kilung do so blei jong ka ni ka parish bakentup ya Padar Kathing Jeremiah assistant parish priest umber parish Padar Richard Jaran ki sestar na ki seng reunion paper jong ka ni ka parish ki brodar ki catechist ki nongkit kam ka parish pastoral council lambat ki pai runget jong ka ni ka parish ha ka seneng ka kraw u Padar Kaldinus Majau ulaong ka Eucharist ka wanra ya ka jingat teli kumba u Jisu u duai na ka benta ka jingat teli ula kenturu iki pai runget da ka baong haba pishim benta ha ka procession Eucharist tu shim benta da ka jing riu blei ba duai halai ki do not knang ba pinyo ya ka jing kerku na u blei lengba ka Eucharist pakhoi ha ka por shi baje no phai sngi las dang da ka jingat procession balayat saudong ka shnong umbir hadian ka procession Eucharist la sam ya ka ktien u blei da upada Richard Jaran u blakran sha phang ka Eucharist pakhoi bat lapen kut ya ka ni ka sngi da ka jing manis sakramen balaya lam da upada Richard Jaran Siam Bakoy, Kaji Jong Pride with Disciples, Bakaji Jong Play, Lampadia Slam Jong Mensiam Bakoy, in Ban Rinkan Pati Barong, Idam Kaji Snow Background, your play try and run long for the town. Nakabenta, the Dinapa, the Dinaspun, the Jong Play. Ada ingin kejuni ibai man kapor matleman man kegenta ublei udan mereka dalam bani uyarap demi uikai ini ubden nanti ini sadang jomblei kapan pandai ia kemang kejengku hari ini baro kata sopa ya kejeng kenal berkoi kejengku hari ini jom try disubes ia lo menta atas ni
akan dijaga pada ayu aidan yoblei akan komkorkan limba kijilwai limba kijilwai yoro berkata limba kijasko yang dia kejomblei kumjuro bercerita kijilwai yang kejingnya jaga yukres pokoi kepada kependu jom kejing Pokoi kepada kependu jom kejingem kejingen Kristen Katolik kejong ngai keblei kerpang yapi kipai kejong blei nadu ibadat batin celebration isisan baru buka kis kirang ba pelang kirang hikai kini alam kita khawatir PC seperti PC yapi kipai kejong blei longpa longmi kun sama kinte cenderang baki help ibarat kibai kejongi kini kita kesini kini kita kau kejong blei belakangnya ini way banyak dom mentang kesini akan kejaga kepentang kejaga kepakoi minyak kejikan kerjaan kejong blei nado kejing blei kebentang kita jang sirang kejing blei kebaal biasanya si bentong jong fathers si Kristen Korin pertama ke gospel katum umat Yesus Jadi kejing kejing way bon nangi ni kuslai bon nangi ni sngau diao bon nangi ni sngau si bon nangi ni sngau kenja ni kuslai nama ikindu kejing ikindu kejing jenja kejing cipa ikindu kejing pang kejing sam ikindu ya kejing kedu kejing dunakam dukunajam Nimyo bela, nimyo baisni, kini baru terlong ini, ban kuslai, ban siausi, ban siau diau, berhampan ni kuat begini di baru kin kudno, ni kuslai nak tinggung, belakang pisam ni ai yang kesan kijongi, ni kuslai nimyo siau, ya kijimpular. Bakim ulong kampan hakipor banjir yakin ngelam yakin mikman nabi kapor siya kapor tim jupan dari kismai tim jupan dari jingkular di ino tang tempo lani di telano timpat dari jingkular ke jongki kum kini di hem hak jingem ke jongi niparhan apa kini te omdan jingkala apa kini omdan karai kapa omdan kayo kapan kini jingkali kini jingkalan kijangi kapa kijong blai menta kasni katien kijong blai kekensyar ini duway nadu kejingkali kebenkong ni kitab jong sirang kejingkali nagsi jong Paulus kesan Korin berkamkale ke gospel Kaai kubor jang kejingketli responsibility kaai kubor kejingkla kewomen conversion ban kaai kubor jang kejingkenan ho bandan kejingkenan how play bandan kejingkenan how try in Jesus Christ kejingkle kunkang punya siau di kitab jang sirang Katrencha jini way uplay ulabu hatmat jungi ya kalau way kejinje terjongi God entrust the future to our choice uplay ubuak mat jungi ya kalau way kejinje terjongi uplay ulabu apdeng jungi kejingam uplay ulabu ini apdeng kababha makabasniyo Bapan kau ini banjir, kup kakum kejingkir kejongi.
Kumbang ting ke jong play ko ong. Lada pimon pila panraki yukum. Kin play im yapi. Lada chemia hau play piro pin im. Ulabu akmat jong pi yakading bato Tokne dagti yakanu nakine pikwa. Kane gede khot yang way pi way banjien. Man kapal maknaman midon kam banjien. Agane kesni te jong play ke terwai ni way pi way. Ya ke jingem lane ke jingyam. Ya ke jingsok dah berapa dengan siang kami untuk ujian kalau canggih. Tapi kalau ni kami bersenang untuk rajin Yesus Kristus. Ada apa lagi orang senang apa? Ulah yang lagi syaitan. Ulah syaitan berdoa ayu yang ni. Ulah dia ulah ayu sembilan orang. Terus berdoa naga di paru. Nama kene kalau kami cuma ia ben IT na benta jompi. Hari ini kau berapa? Ulah shimnya berkuri, berayu tanya ni, berayah lagi sembilan uang, tuition berarti lagi diparo. Nama kene kalau beri senang jangan jutang berteman pam juga, dan pemina benda company, kena benda kita pun, nak benda kecima kita pun, tulek ia kene berkemau ia kan. Kacimaya jong kacimya. Show
Sopa penting lagi nak tentang kejingkat pun keberkatan. Utrai dan ringkan pati tu uplay untuk yapi daparo kejingkat ku pekerja pening. Untuk long yapi berapa kifahong bat kiba ku yakman jong untuk kerana yapi kispa ba jong kepuran jong pelikai yapi dikten kejing sisang. Untuk nanti yapi rekos per kejing pening. Penpelang yapi berapa kiparusah hagaji si parang ban kejingkat ku jong play berapa ukpa berkuat bermensi berkuat kaya yapi bersa tapi junam la junam kita isu ini bersama Yudrai dari GM Jampi. Misalnya Hamid Putra. Kublai terkena Hamid di Liman Kya Hamidin. Mereka yang Hamid Bata Kundau Bata Beliau. Mepiar Lakasi Bata Kunda Kecita Bayin Baro Lakasi Ketu. Hamid Putra. Penting saya kasi hur wabha bat basniu Hamid Putra. Mepsa yakisim kason yakimrat kudaw yakimkaw ko ospat
Lambrot bangsa, oh Christ Jesus, oh sin is sin and Yesus berman, Tuhan Yesus long kepuji bagi em. Kumbau, ông ini apa ni bang? Ini dan syuhor. Leseng suatu halut makuslai. Yesus yang berman, Tuhan Yesus om.